بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب توبا مissiribah جماعة amba fo awma assalamu alaikum ambe bela jelen fo karamo an la melekela ambe allah subhanahu wa ta'ala dele ala kambe sawbama ala kan duskun noro ni limanan noroy ala kan duskun noro ni limanan noroy ala kan duskun noro ni limanan noroy parce que duskun ne ko bela jelen ni duskun yana doron abbe yana ni duskun chena abbe chena ala kan duskunya ya rabbi ala ka an sabati limanaka ka an fa'aka ka an kunu aka ya rabbi anan ka kole belajele ya rabbi anan ka kole belajele allahumma amin tawhidu darsu be dibi ambe limanaya jose woro ambe ka kuma odika ambe jose ndurna ne dan oye al imanu bi yawmil qiyamah kada qiyamah dona kuma kada qiyamah dona ya iraka fo fencha mangido akono an kuma na ka fo re qiyamah do re ka an kuma na saka kunuka perebum dalu minum bola nona na ma kununi be ke chugomina andam garo belajelena ma bi wala handaye an kuma na fana al-hashr an kunnen ko fe bela jelembe nyogon bela jelebe dalaje ala be dalaje kene keleka pour que ka jugement ke na be foma al-hisab o kuma ode bi wala handaye al-hisab segesegeli wal mamse ka fo jugement ki segesege kalaje ma bi wala nabi buli odeka hisabu lanyine jumenye ina fa nya fo ala be bela jelen dalaje ala be be dalaje kene keninka o kuma sisa ala be betaro do min kan ata jahannaba ala ba do min kan ta arjana la ala ba do mi allah subhanahu wa ta'ala betata tende be beta jo kene keninka ka be sege sege folo ye nyuma minke ye juguma minke ka yirila okuma wodi sege segeli ala be bela jelenga barakata yirila jinyala ye nyuma minkewo ala ba yirila fleni kelendaje ye juguma minke ala ba fo afleni yere ba bela jelendo kelente faraka sosoliroti ma fo niye sosolike jahanaba nyistiranya kaba ina fo kafiru be sosolike ka fo kolma flanga fo yake ubu kale ala la kulma flanka fo yake ubaro tigi tigi uye flanka fo yake jahanaba nye siranya debe ubla ula ka fo uluma ke jahanaba nye siranya ani ala fa yankan kata odu bubla sosolla no tu yere bado uni ala che uyake kuma segesegeli be asabatlendo Quran la asabatlendo ala kiraka kuma kauna sallallahu alaihi wasallam nanyo Quran ta kalaje ala ba fo fala nas'alanna alladhina ursila ilayhim wala nas'alanna al-mursalin ako kiraw cira katara minuma manto minuma wallahi aminu yininga kiraw cira katara mo minuma aminu yininga kiraw sira aw mawa aha ayu jabini muyi atura u no fe wa walma ayu soso ma mantom bela jele mena nyininga e pi minu yere fana chirani o kiraw ye olu yere fana bela nyininga o kuma ne alay mindi aw ma ka ne alay chika mindo awda ka ta fa kam manto nyina aya ke chugudi wa fo ala anya la se wa fo ala aw nya la se minum bana ka tuno fulu ba fo kuma lase ala ba fo okuma
aw kiraw ko aw ye ci kan na se ne ci kan min do aw da kaya la se aw ka shira jonye wa fo muhammadu kam manto ala bolu nyinga awa ciyar wa ulu afon na'am u yala se kom aw fana ka dalle jumayi wa fo aw ga kira muhammadu sallallahu alaihi wasallam o de aw fana ka shiri muhammadu de ya fo aw nyina ka fo kiraw yi ala kiraw ci ni fen fo ya beladil na se aw ga muhammadu inte galon tige ma ala ba fo muhammadu ikam manto ngota aywa eko jogodi wa fo wallahi ne kam manto mana mi fo ode do o kuma so wayar ka fo seges galibe parce ala ko abena kiraw nyiniga o cira katra manto menu fana wolu fana bena nyiniga o bena nyiniga muna o ka ko ketaw o de seges gali ala ko tugunu qur'ana la wa uridu ala rabbika saffan laqad ji'tumuna kama khalaqnakum awwala marra ala ko o bena danfew jo ala nyakoro o bena danfew mantom belajelen jo ala koro safan o safale ala ba fuma aywa aw yi aw da ci gomina re aw flaka sigi na tede ni ala de aw da abbe flaka na sigi katara awani ala subhanahu wa ta'ala donc ala ba fotuguni al yawma tujza kullu nafsin bima kasabat la zulma al yawma inna allaha sari'ul hisab ala ba foko bidoina ni o qiyama doni nio ni iye min ke ala bina saradima to nyolite bi fente bo ikan nyumana ika jugma fente faraka wa ala yesek ala ka sigesel ga telida mo bayra ka fo sigesel binake ala ko tugun qur'ana la inna ilayna iyabahum summa inna alayna hisabahum man donunu o kasigi yorobe katrani alama o koro be sigi katrani ma abebina sigi katrani allah subhanahu wa ta'ala ma o kofe o kasigi bene alaka minu sigi o ka baraka tawla okuma nimbela jere korna aya nunu bayra ka fo sigi beno arama dembela jere ga dose bena ta sigi kalaje ambe allah subhanahu wa ta'ala deli alaka ga dose ke dose nyumai allahumma amin wa jonde be sigasgali ke allah subhanahu wa ta'ala yere de be sigasgali ke ka fo kabe mo gobla ka remplacer ay chrétien ba fo donc ala yere de be sigasgali ke ka fo kabe mo gobla placer la ay ote o foko ye jumen ye chrétien fe ko ala be isa de bla ka segesegeli ke parce que oluka hakila jugina isa ye ala denye subhanallah ala magote dena ala dendo me ala ya bla kana du kolo sanfe donc akera ko me adama de ko kuma lede be adama den don ale be adama den don parce que ale ballu cela donc har na so ala dendo ya ka chrétien ka hakela donc lu fait ça de isa min kera ko me adama diundo kuma ala be ale bla o segesegala o de chrétien ga hakilay subhanallah ala ka sin oma o te ci galon kuma do ala yere de be segesegel ke isa te ala dinte na ala kira sallallahu alaihi wasallam anna bukhari da muslim kono ala kira ko mashite fo ala be ikuma nyonya mogo bena ala bi kuma nyonya okuma mogo te do ini ala che mimbe kuma tradi ka fonte nte aywa dobe ka kuma lasa alama ka ala ta fana lasi ma ayi uri haka tarjumani ote ire ni ala bi kuma nyofe ko atigla mogo ba kiniyan fan laje ate foye bara minke abe bara nyuma nye kiniyan fan fe abe numayan fan fana laje fala yara illa ma qaddam ate foye fo ay bara jugumi mblanye okuma niye kiniyan fan laje bara nyuma be niye numayan fan laje bara jugube ma wa yanzuru bayna yadayhi abanye fala laje ate foye fana fo tasma donc bara nyuma be kiniyan fan fe bara jugube numayan fan fe niye nye fala laje o ye jahanaba ko fala ko nte o tayaroti sikirin ta labile okuma ala kira ko fattaqullaha walau bishiqqi tamratin
donc fattaqu nara walaw bi shiqqi tamratin ko yaw yira cogo do tasmala jahannama har nakra tamru fere de o kuma be kisi jahannama ma cogo cogo ko fere te ma fem minum be mo kisi jahannama ba do sarati boy parce que sarati be alaka dimi e walla sigi ko man ni mbayira ka fo sege be sege sura do juma yituni ikabbara nyuman kitabu ikabbara kitabu mawo mabeno ni kera mukallafe doro sebeni ngalaw de bi nofe melka flabi nofe dobe kinina dobe numana kiniyam fambe bara nyuman sebe numayam fanta be bara jugu sebe ni sara wati mina oluka bara be ba ubo o document de bla la harado inori be wuli ya fam la harado o document de bena bo kadima ni min ta dira kirin te kafe o yokuna jata machine ni min ta dira numan te kafe o yokuna wayata machine wal yaz billah ala kan kisi uma man ni bela jelembe do sege sege hukumun kono ye bara minun ke nyuma na jugma Allah subhanahu wa ta'ala ba fo qur'an la wawdi al kitab o ye kitabu di bela jelenga kitabu be dima ika bara kitabu nyuma ba kono jugma bala fatara lil mujrimina mushfiqina mimma fihi mu'minu yutaka juma e jingala ani yera sagoke ulube sera kitabu kono la konye donc nu yayo bay bara jugu de kacca bara nyuma ka do ala wal ma taala ere ubu kando ba fo ya waylatana mali hada alkitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadiran wala yazlimu rabbuka ahada wa fo Allah nin kitabu on ta ciyana ko ni yomun kitabu fasuwe aw ye ko jugu minun ka kona misemana kuma ba bela jilin ba kono anye fendo ke haramu an yere ma flere ka fo haka kamino osoro ni kitabu kono ja bela jilin bala ku ye fon feke a bela jilin kitabu kono ma ko alati manto nyore ma kiyama dona o kitabu kono la ko ibina sege sege odila ala ko tugunu qur'an la ako wa kullu insanin alzamnahu ta'ira fi 'unuqihi wa nukhrij lahu yawma al-qiyamati kitaban yalqahu manshura iqra kitabak kafa bi nafsika 'alayka al-yawma hasiba kafa bi nafsika al-yawma 'alayka hasiba kuma amina bela jelenga kitabu di ama bela jelenga kitabu na dima ira bakala ikabara nyuma kitabu wafo ni jon fatura ube papier nkuru ika barman do so wore fe ikana ka do ikana komi aywa asebenama mani kunnin kera ore bina foni ka boy kana ka kitabu bo ka do itige ma do tabe di kinian fanfe do tabe di numan fanfe abe fo yera de ka kala wafo yera ka kala de bi ko ni yera de bi yera sege sege ma ci sege sege ka fonte a sibena do kanjumena wal manetin kayme otala a sibena do fen fana sa e ko ni mbokala ka fo kar santa kala yo tala bela jelembi takala yere ikera maraka yo ikera bamano ikera flo ikera moshiu ikera français ikera anglais bela jelembi takala o dongele mbayre ambi Allah subhanahu wa ta'ala dil ala kan royama okuma iyo kuna ndiye walma iyo kuna ngoye depuis kitabu diro bela jelembe ita fando kada ka nuyo mo min ka kitabu di ama akene daga fe wo kuna jata mashe niminta dira ma aywa annuma daga fe o ka sega sega man ko ma niminta kini daga fe o ka sega sega be noya wo kuna jata mashe niminta dira numa yan fanfe numa daga fe o ka sega sega man ko de ala ka kisoma kadaka amnana kabu Aisha la Bukhari bin Muslim ya hadisi mafla ko Aisha ko ala kirama sallallahu alaihi ko ala kira ko ma shite no ni ala yisege sege yere ni ala ko abi sege sege abi tachede e mawma ni ala ko abi sege sege yere de abi tachede
Aisha duko okuma ala dungo koni maminga kitabu dira ikirindaga fe ko ala kubi sege nogomana okuma edongo ni mogo sege tabichi ni mamin dunga kitabu dira kini anfa fe be sege nyoga sege be noya edongo ni ala e mogo sege abitachi okuma ala kira ko zalika al-ardu yuraduna wa man nuqisha al-hisab halaka kambe o mimma ka fo ala bi sege oye ki ka bara jugu yirila doron aywa o kofe ala ba yafa ala ba ika bara jugu yirila de karsa yeninke soso yoro tala ba fa awanyake o kofe ala ba fa awanya fara ina fo o hadisa na kofe koni ala ko be mo mi sege re o kuma bitashin de doron kuma Allah subhanahu wa ta'ala mu'minu uluka sege bi noya kuma nana ala kira ga hadisala sallallahu alaihi wasallama ko laharadona ala be mu'minin gira ayrala ki kabbara jugu hirila karsa iyani mbara jugu nke ni ndo mama sinela ni nyoro mama sinela ni eri mama sinela iba fo chero yaqulu ay rabbi a'rifu ala mbado ala bu site ku site iyani nke ni ndoina ni leri na ni nyoro ina bara jugu ni aba fo ala mba kalama akulo birile amalo yali ala ba fo ukma qad satartuha alayka fi dunya wa inni aghfiruha laka al-yawma manne ya isutra mi wayba mi sutra na jiela masongi wayba okuma lahara bi nteni wayba ma ala be nin kedro ka kan nyuma ya yira ni joina donc ala be a kedro ka kan nyuma ya yira ni joina donc ala ba ya fanay kuma parce que ere baro tigi ninjinu ba minu flene ni ala ko aka imine niniye tayroti la janaba ko ma ala be ninke ka kan nyuma ya de yiri la anaka hine anaka fasmantiya ma ala ka an kisi ka an tanga amma kafiru ulbe waybadi ala bolu waybadi karsa bela jile me bo akalama ye jugma minun ka be présenter bela jile be bo akalama na fora jeni awa ninja mabade milliard joli milliard kem haga bayiri ga mo ke wayba ulil nyonche ala kan kisoma ma lahrado assegesgeli amano laharado segesgeli amano foni ala ya no ya mo mi ambe Allah subhanahu wa ta'ala deli ala kan no ya nye note jonga baraju ka chala na fara laharado ibna tan no min no belajele ko be nyini amano wala mame Allah subhanahu wa ta'ala deli ala kan sutura jela ala kan sutura lahara ya rabbi ala kabbatun no ya nye ala kabbatun no ya nye amana minke akamine akan kisi kutama nam protula kaminke akayafa ambe Allah subhanahu wa ta'ala dili ula segesegeli har jere ta do mano la hala do be yano jela depuis ni miro le waro ka ko la hara ko be ni ebe fekata tama yika dosew ibi jija bela jile nga dafa de wi jija bela jile nga dafa nasro 40 do ibi jija akanya akasura dati ma dafa nasro passeport kodo ibi jija akasura dati ma dafa ibe papier haka vaccination so fe papier kanga nyinga yala sa ikal lafiya ibi jija ka bela jile nyini ni minga papier da falente ni esera segesele mara damri rabbi ke chugo mena ibodo asira segesele kerola e ka papier da falente
yere be ke cugo mina ibodo nimi intar dafalen do yere be ke cugo mina ibodo wa har na dafalen do yere ka jeti mine ha ibete me yoro chamana rek ni be fe kaddo avion kono ite do tende ibete me sira chamani fe minam bibulo be sike kalaje papier minum bibulo be sike kalaje ibe ta no fe inoro be klanyo be ta fan wara fe ibe ta fan wara fe yani ka vol kon nasoro ibe te mesira chama fe ma o yijiye tay la harata du yani ka arjana kon nasoro ha ibe te mesira chama fe mambe Allah subhanahu wa ta'ala dili ala kambe sobama ya rabbi alaka an sabati limanaka alaka an sabati limanaka alaka an fa'aka alaka an kunaka ya rabbi alaka an kunajiya ala an bi deli i kanan ka bara nyuman ke maka bara nyuman ye mo min koniya ala mana mo min kone mana bara juke chogo fudo na fati ala ambi deli ikanka bara jugu ke maka bara jugu ye mo min kanu ala mana mo min kanu ka bara jugu mana cia chugo ala ba yafa kuma amba fa allahumma amin allahumma habbib ilayna al-imana wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilayna al-kufra wal fusuqa wal isyana waj'alna min ar-rashidin allahumma amin kuma ambe bitablano ni Allah subhanahu wa ta'ala sonama siginata ina ambeta ani mizan no uisisa bara jugu ani bara nyuma ubi pese okuma amina kuma oka insha Allah subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته